yoro mukurukayo dakika ni 10 zara mushayiti ya kashatu mwebare kuba mu kiya Sky TV irakari abantu shonda neshonda ahiturukika bari ya Star Times bari ya Free bari ya GoTv mostly channel benakaga na munana Star Times mwebare binoga kwa muroho na audience yitu ya Radio 5 irakari abantu kuri mu rembo shere tukusinzira nkabona kusutunga worldwide ningashe nko coverage yitwere ogunu murundi banyeta Paul Abaho rutagumirwa da politiko sino anya ndije kumaniye bwizineri ngweri zina ndarzanda ho abantu bakarimpa bakihira mutuma nabo icyo mukurikeyo wiki yahikagati kandi ibintu bingi byahikagati koko kukira munonga ntongera kusasara bari mu ntaro nkabutosha updates kurugo mu rutaro ryo mu Gaza na Israel bagira ngo kimo cya kabiri cy'amarwaro agari mu Gaza bagaragirwa kukinga enshonga ngo Israel negatagitinga abantu yatera nabatugira ngo barahakena generators zarake kurara abo amashita kubura ubwiha yeta zaza kurara ina abantu bari oxygen abakwese generators munonga na no kulightinga amarwaro ningira ngo ubuntu bwira kabiri mu Gaza kashe kikaje kabantu miliyoni 2 kake konka ke bikompara bukisibana biyeshukera mu kenjura Israel bagizire please toreka tinkureka nibyo kurebera hebyo kwebine ne tugire timu America mu kare kariyari oba batera mpaha 11th bombing kamtarekere kate inunda rebera rekira rumberwati nabo icyo ni mukuku tukubasa kwajya mu mwareka mwarga kuba attack tumutwe na Israel tekuza kureka embera nukweriye South Africa yakore cyo mutano yakese zona zunamire yagire ati genocide iri mu Gaza tukuza kugikiriza ya recording a diplomats bona ningira ngo ejo step 1 nareba secretary general wa UN nawe yagira ibyagamba ho gutare so katurebe agama na efforts America huname yizetse yo eka supporting aha nibyo kumwanza mboye no kukurebera ngo mwe banywana beita abakujuruza abajungu abangumbeje ko biherezo bwabo barukwena no kushikanishe komu abo kubari to kwasa kwecyo teine ningira ngo orukwenda ku Rwanda ihangara ya Rwanda ngaho konka iho mujungo mu ikwijo no mujunge bigendera bebirengire ekindi abo kwana wahi ahakurabira nta kureto obamuhaho bamugumaho azorungaza umuyanda kurabya hebe nabo icyo cyo raturukigamba kugira twavunana ko ngantu kigamba ngurta rwa Gaza rigire direction kandi ukiri kwatahiriza accountability manyeta Paul Abaho mu Burundi program y'Imbageta Okubiri ngabutosha ntwanti ya mkampa na show mamanza ndagashikiro bashitamire kugeza aho kucenjuje nshonga okurebe bitarukureba obvious bitakubugano na maisho hari ibintu yamishuga ko kwasa kubugana wahinduka utokareba rojo kagira hiwakiza amasho ngo ari ibintu byo takwasa kwihinduka ngo wareba iyo rukwete ngo umuntu kwindukiraho agakutera toja yataho wano hareba atari wano hareba ncyo tukuletera abashijabo in fact ecyo utakukibasa atokushitama utakwasa kutera tokinga jant atinkushitama hotunato kwija so bageta Sky TV irakari abantu kurga hari ya mukono gwanje gwa mushamuhero mbamweta Amoni no munya FDC rukurwe 311 neja kutekinga through the ranks in titles nyinyo mu FDC in moral authority yo kwijamba ka terezo opinion mostly mu Rubaju orukuhabura ngarka hinduko orukuhakansa government teno mu kahabura neja kutugambira aho ya stands then deputy RCC mu Moses nawe yatweyungaho umwabazi yogo iraka najya unira kari abanyigiro karungu byantunira kari abarikumaga ninga abahiri wako ondebe kaya kurebekamo iyo natakurebeka aho kumugwa wate ni ndo kumugwa kuno kuri muri yunana ngora ndira kari abanyigiro ndo kumugwa kuri muri yunana kumbura konka fine kare ira kari abanyigirwe and then mumweta nyesaga konka katuramutse abantu amon turamutse turebe tugambira kumba receive nayo ko wabare munonga moderator tinkumanya aweji introduction yeri intended yo bayering ka crack of joke abo kwatinka bicengere icyakubuza buzancyonda ukarikimu because it is very crystal clear we hanga twinemu actually two categories of people obishembanka chubagambira the most rich and the worst poorest abagiga mununga nanaboro mununga omugiga mununga no ine cyamontre
ntirakora obayimo wakakaranga omukino ka parish model ubwo uti ndarge motoka konkanye n'amati nkakana mwena nyendeza parish model nanye niyo mu rukogo uwo mu rukogo byata atizo neza barchebe nihangana bakimangu bine barchebe because of to mu lockdown ya covid-19 yo kubanza ngo kitena sa 220 to whatever 220 but yeah 220 ale 220 ngo babirasigize power zo gambiri hanga kabagira ati ebyo kankaga na mwenda by'abanya Uganda they earn hand to mouth. That's how they earn their living. Kubanza wazo wa RCC mwezi wayoza motoka akakwenku 5 kabone cyo kuri president arataki dacyo uramanya wabone cyo kuri kandi hariyo abanyana banje bande magana abiri kubazagira ati ndakwesizi nawe ryecho watakwirera kumanyo baziro wakwana nasigara kwija TV complaining ngoma tewa gashaziri o ekijo cha musasa well can congratulating abeji be chamshanjo tugina bari hagataho congratulating abeji be chamshanjo anabe cyakana most likely abingi bariyo bakwendere bigezo konkabeja be chamshanjo erizaba stamere bigezo byabo byo kubanza and I'm glad today I'm marking 30 years nkozere PRO 30 complete years nkozere PRO makira cyo n'ikintu cy'uru kumanya emyaka iwaheza kuyuba makumyaka sonkora sirwe PRO izi makumyaka egene ya makumyasha sima gavumenti kandi gisimeke iyo hunamo tukutande aba bari yo MP7 no mwaka my biggest worry is yeza cyuruho kandi abasize emyaka 30 my biggest worry buzo emyaka 30 abana nibahingura nibagenda nzibonekireka RCC no mu class akariyo miyombe kuzo inakazi ndaraka noza gamana yende kamare byanje ekikunsa na chumwe 2017 statistically abana bakutandika P1 kabari miliyoni 1 n'emitwaro miliyoni 1 n'emitwaro 86 na kakaga na rukaga 5 na mshanjo erizoba hakore emitwaro nshanjo nena hasa nabo butarishwa ejo ni statistics za UNEB kungano makwa kwije bizamu abamwe abantu X ahandi ari dash konka as per statistics hakore emitwaro nshanjo nena na kenda bishatu nshanjo no atubutari wa UNEB kano hakanisa zaki I mean niona najangweze neza UNEB so ebichwe kankaga umurumu wa UNEB umurumu ebichwe kankaga byabanya Uganda ebyagiro P1 2017 tibikire P7 konkano kongera echo kura RCC kutongana ni question kuzowe yakwa no kitereza government yaraganise ejo miliyoni 1 n'emitwaro 10 na mshanjo 11 na kashanjo na 2 mukaga bakazayi bakafa bakakubanza katwine automatic promotion right away from P1 up to P7 bo bakazayi kubafa bona bakafa kubakura bona bakakora bashwerwa bo are they catered for nibyo bichwe kankaga na mwenda ebagamba wacho muza naza kutunganiza aliyona erati ndachikubuze mukama wanje naza kutugamba then but bachabaye kayo we can as well congratulate them and wish them success in their forthcoming exams. Thank you. Okay, yebare munga mu kwija Sky TV ogunu mamisek ndo mchugu kutangira abantu mwino kutureba Sky TV no kutura D5 ingogora kiretinga abana bari babuzwa kucari zori ya kabiro mbigezo bye cyamushanje ni mwazimbu batandikire because ikigezo cyo kubanza kikuru munonga ne setting direction no kubigezo biragenda n'ikibekero ni mwaze cyo kwita briefing so cyaje tagenzire bigeze ibintu binatu kugenda gisuni ingogora kiretinga abo bona babishyireho then ndakanyendeza success aba ibyo kintu bigenda muri student congratulating n'abana ba senior kana bahereze byabo
abanyetanye segugo n'umurundi awitanye Nyakashara mu district ya Kibura mwe bari munonga siba munonga management ya Sky TV na Radio 5 kumurira kali abantu indeed yebyo tunayanga tunayeza kare yabare kwijugo n'umuntu Jonani yabare temasapo nashimira abagenzi banje banatanye nabo mbanyita mugizi Jonani irakajya banyijirwe nindwo mu district ya Kazo umugombo rengari side ya Kicumu haza nanyenda kushaba n'abari kushaba twongere njora ariko birahanga tsimire kandi ni bisamani nishabara bintu mutuma mu kingo gwanje ngo mutageshanye kagakeka tumusaraze nabugiye karakasi zakanye yani nawe turiki kutakugesha kugiye karakasi zakanye urahanga yanagabura chikwe ndiyoze kuzimbya mwisho kurefa abana jeje no kwijeta namani yanehembera turakura twemera byo yamani mbono munjuro mu Rwanda rwo mu guiding bitakagenda na barefooted umunjuro yanegwa at least amwana tu abayine sando yajwara ahabuko yarebe then to make this thing clear irakajya banyijwe mutuni buzoje kunkariyeri ato irakajya banyijwe irakajya bari ngufira bona cyenyejwe abantu rero gambo ni bibiri hajira kajyabo nira kajyaba nyijwe kabana kwize ngo umwanya nagenda shoberwa wamutuma kumenyo nyine ncendo umusiri hakikayo akajumbukengo nabasaka bano yiruka hati ihange riyo kushanga ngo haro o traffic uri kubasa kwemera ngo utokora direction hakije general government akamuterembi TV nzireba umuntu tumoro konkanye jiwe bine government engage iyo kushanga ngo umuntu mkiwe umampower wagire kuzarwa ukazarwa umuntu zikakuru batebigere ukazora zikakora ngo hata no kwatombaza gwenyanya urugumanye ngo nubwo bihingwa ugoje sente urukuma ngo wakujita mission ebindi kunkabo ushoberwa uyine no ko yine ntigane no sigaro nyijigwe ngo tubworo so nanigeze kukiyenga kindira kajyabo ndira kabako yabanyijwe kuburebe kandi ushobera ndira kajyabanyijwe umbitirisa byabo you can imagine ubwo umusirikare wakugira ngo tera prime minister Iramabati mugeno mkwati urebe no kwa kugenda hari nabanyijwe muri ngogo niko komba kugira ngo tera shoyi yaryo mbuga kuri that's something better no wasa kumwongera no obime wajya tera mbuga kuri wasa kumwongera I love that nijira abantu bisho mbuga nazirira atako okay Jonani irakari yabanyijwe like he calls himself from Kirugundo Murunda and the Sky no munyanupu ya Kisinde iki yacyaguranye bana sisi yo guno Murundo twakwakire bare kwijo ebare munonga Paul moderator wa program eji abari kutureba mwe n'abahurikize a Radio 5 numukore ikintu cyukuru munonga ba panelist bagenzi banje abimbere ninkika nabo umuntu izina nyesiga munywana wanje ku rugo mu FDC na nirakari yabamigirwa unarebera izuba mbwenu nashemerwa nienda kwebaza management ya Sky TV ahabugumana batereza umugisha kugira ngo abanya-Uganda bahurikize kandi tuhazana nshonga zitari zimwe na zimwe kuri bo kutwakobasa abantu bito b'abanya-Uganda kushoborekero ekiro kufumu ihanga ahitwa hikanka neituriyontuza Paul nyenda kwe kusimara hanga munonga ahabo abana baitu kandi no kubendeza okukora gibuzo byabo abahereza beyakana abacyamushanjwa batandikira izoba abe ya Mukaga nabo bariyo no preparing kureba ngo bakore ibuzo byabo niyenda kugera iki nagambaho ngo government tushemeye kugisima aha bwenki ogo wa FDC kwarabe nagira temyaka 30 ehikire kwihobu nkora PLE nikimanyisa ngo myaka 30
habayeho transition kurwa mu primary kuzo mu secondary O level kurwa mu O level kuzo mu A level mbwenu Paul n'abantu mwe n'abari kutureba emyaka 30 ekibasise munywano wanje wa FDC kuba na emerera Sky TV rizo bakagira ati nasite emyaka 30 nkozire PLE confidently n'obusinge bwa government ya NRM obu yaretsere kandi ubo banya-Uganda mwena baretsere emyaka ebereye abana nibakora transition ndiyo nimanyisa kumanya ngo hato okakora emyaka 30 PLE enyuma tinkumanye bitabo byoshomere konka kuyuhobo ni technician muramba engineer actually government erinetamu amanu mengi kureba ngo bya science ne bya technology babita ahiguru mwene we ogun we beneficiary wo kubanza of course harwe Paul ni nyenda tinkuza kutana neki reka mpendera abo kuba nyina mu yanjure matandikesho ko mwagitandika kare Paul ni nyenda kusaswa of course I will come to that abo kuba nyine kikwera nakiranye ndo nyambeho because nshoto kono wanyu nareba story ya ngoma byanshobera it's like ngoma amazing nshoto gagikatinjero ayitugambira muri ihango kwanyu mwararura na president so kimanya koro information ikunosho nyuguza yabare munonga Paul namazima nkebinde bitrika not ngoma alone murebere na karamuja basi okwegwira mu maizi na kafu niyenda kubanza no kusasubwa ningo kushasha nabantu bangoma abo amaizi abo kwa ngoma gureta ngoma generally ine egomborina that is tuine ngoma sub county tuine ngoma town council tuine Kinon sub county na Kinyogoga sub county Kinyogoga niye kwereke kuri hanze no ejo ni Kinoni erukutana na Masindi and part ndije katana na Kasongora of course Kinyogoga netana na yona na Kasongora no branch ngira Katugo okrosinga wanoza mu barracks Kaweweta training school then abo kwa Kaweweta iri muri Kinyogoga so tuine mahanda actually now netan erkutasya omurongoma kandi kashozo omurongoma tuine main road Ruwero Butarangu Chuwoko Chuwoko Butarangu Ngoma Buriamishenyi crossing to Masindi ejo niyo main road erkurga Kampala ninga Ruwero ejo already amaizi gagishaze abantu amaizi so main road iftaho muri Ngoma orukuruza Ngoma nerga Ruwero ejo off completely ko gatinyire gaisha hariho ki omugerano baguheta ntuguheta wabushojwa amaizi gabaire mengi munonga and erizoba na hariho umuntu unani ndeba wana yambukisa amaguru ajoire boots amaizi gamukwaitse almost tombebero wabushojwa ejo nenguto yo kubanza ya kabiri ni Katugo Kinyogoga Ngoma road of course ahifo tuine bakweta itoha tuine bikora bakweta zaitoha tuine itoha azitoha ejo kumgurusi yosamuka kusya na umwojo bamweta Rwembaga already naho itoha na tinkenya nayo ninka kishar n'umukono gwa gumugera mbwenu enjura ekagwa nyingi hato norejo ngwejo yabe nguto ya kabiri then hariho enguto nayo cut off then hariho enguto erkuza of course the main road erkurga
erukorga ngoma erukuzaburi ya mishenyi then ekakurosinga ekaza amasindi hariho still na yito the same yito habukwa ne yetorora ne kavinga akumguruso witumatongo enjura nayo amaizi ne mengi gakurosingire ngutu so na yegera kato na yekato of course ko kugicwekanisa oza enguti itana hariho yagumiza muneza buri ya mishenyi hariho ya cross ya diverting ekaza kashozi bariyo ba constructing a new bridge ninjangu bariyo mu process yo kwendera eriyo mu final stages then hariho ngoma crossing tukyankwanzi erikugumiza mwe kaza cyubuga ekagumiza mwe kaza iba kweta munyenje ekaza bukomero akoranze so engutejo nayo amazing agagitegana so one uza ngoma now the shortest route erikubasa kwangwira no kuraba kibuga suruka sharaba ukakurosinga nkuru kwijo munari National Leadership Institute then Kabare then Tungoma konka urutindo rw'akabare road reserve abukuba then arho now the next route is going through Mijera Kampala Ruwero then proceed to Katugo wota kwenda kuraba kinyogo abuko no bwa kuraba kinyogoga enjura ne hari amazina gakutangira wanoza kutaho mu town then Kashozi a new bridge tubaka gigwire konka abantu tubaine but because they have no option now tubaine okubashemeye kubana batwaza mbone nyanda kushasha nabantu nebinde bicweka actually nakunuya tubirebere no mu western y'amayizi gabaire maingi na Karamoja nko kubana bagamba so it's a general problem nekizubu cyitwena kandi kinkwenda kwamiza abantu bagenzi banjabo mureke kwabisa abantu oyino kura muntu yakugira ati enjuregi government niyegeretse mbwenani amone cyanke mushitsi weki yana teka hatu we yana gambiro kumugenzi wo to ya revo ya deputy RCC na atakibwa imahanda no kutakibwa imahanda but tushemeye kumanya ngo hariho enjura amaizi kandi agatakubasa controllingibwa omuntu wene enjura kwe kuba nyingi ya anywhere in the world I can put it clear the campaign konka ekintu teka ngo hata government buri district hati egihere 1 billion zenguto zo ku maintaining nguto zo kuzita standard ni teka ngo sentezo abebe mbezo mbicweka bitari bimwe na bimwe government yonka nyoseringambira ogumyano wanje FDC na nabandi bapano zitabusere bagamba it is only in this government ningo mu government ya NRM ebintu ayibukiriza bakabikuretera konka now the issue ahe kubera ninga ubuzibo bamani itwa bebembeza bari mu roko government ahanze iwo nko muntu nka chairman munywano wanje ogu nkanyesiga obori kansara obori chairman C5 iwe esente kuzargo mu central government iwe nkakao iwe nka deputy kao iwe nko mwebembezi we no mukategure mu sub county chief sub county chairman esente kuzaija mwakora hoki that's good na chona nyendera mutukwebwire otuhereze first of all anabakura nkatuwarism hati jonani ni nyauke yanahurira nke mhande kutaha muri ngoma yanahurira tourism yonga uko jutakaza yugo atirisi nyonda kwatsere kache zejo na no mwine so anuwa kwa muntu by the way is this tukuzumanya kuzumanyeze mvura uranaje maje so pongera hoka chao Paulo ni really ni chizari twetweni kora shande hocha ubwo n'umuhanda gw'amizi really ni chikujema have a point now ni chikujema chiwo mukabiwe nyesiga kureba mu charo kuombekamo icyo kimanyisa ngo muha amizi gwa ahigabende garaba wahi so bwa hita kimanyisa mugaza kuzomungutu because it is the next two route waga brokinga twaga brokingira kurega kutaye iwije
wagabulokengera hagati y'umuhanda gwawe so kizagajema kugaragara kwetorora ejenju yawe ninga ogumuseru gwawe ninga icyo cyutireho gongaza kwendera gagira kandi ubuhangwa bw'ensi n'ubutekwa kugumiza mbaye force so twerinde ikintu kizari cyo twena no mu rwego buri yomwe twerinde turije umuhanda gw'amezi anyway abanyangoma ntubashabira ngo urange icyo nacyo kibaye mu mihanda yanyiguke and nshaba government abcyurukwataho bakoze speed ya mani bareke ngo bayigurira abantu bangoma batungo burabo twayiro twatunga umuntu kwasa kustwara yakagitwereza yona inlets z'imihanda yona okweri no kwegire so ujye rukwataho please rebeka ngo watekinga charge abarumiz wine aba bakureteire ebirabo bya Christmas nyamwingi munonga obo bana bakujitya mu just wanyu akacipa ka rumiz wine kashiringira kumurwonka noija kuihamu noija kuyostiko gitomba haso handike namaza uzese mu namazina gawe ogendo cyaduka yo ne kutunda rumiz wine ninga moto kayitwara gireba agency yoti nyowe debe basangije nkanyo rumiz wine bwende basangije ito ntwija kuba twakuta wastaninga chance yo kwangure birabonye mwingi muri birumo amagare birumo pikingu firi solar panels t-shirts yona n'ibindi binyamwingi noija kwa no hangure now tawenda gakamera mugurizo ibindi byo yabere bikuru twantenda kumanya ko enserire and in regard n'ejo na reno na rebano nari regional nataka enjoro kubanyi cyereka kazona hari mande fire na meze gani mingi we shall get to know into that now ijo tukareba mbayigura kitebe cyanu amakaganu pamasya bakabigura aho twagareba abari kugira ngo akaziyimbe tukoko kwa ibintu mpurani ibyo muje kutugambira aba kugira ngo nupu nebiya agona makago muntu na bine byabo kastajuna na ryani rafutugambira makagaba amasya kwa yagarambu ininga no yanagahura nk'ipwe kwa yagarambu irija kutugambira ko kari omuyebyo na besi yakataya ya jango cya mureta nupu headquarters yastuya wa mwetere gweta konka yija kushabo kwegita naho tushabo kwegita konka mbete ngo kwegita ukike bakora mtendi kumanyo babesije nawe konka kirongi twija kutamutoki tureba mukagumusyo Omukago tureba nturo mukagugurumu Katonga FDC Katonga ogurumu National Unity Platform sofa then puriora rotunu union ya besije na cyagura inora rotunu ejo ntwija kureba na muca muntu hariho mukaguguru yo no building up kurigera abantu bari mu FDC bake uwundi ebire naza kumukotingaje Baraka Munyagwa orya kitsinde kiriya ecyakatonga muje kunyuzya nakora yoko muri Katongo konka akagira ati nyowe okwegita uko kujya mu tuje twegita cyagura nindebo okwegita tukuru serious ibintu bitubiye mu muzana yaya ngo mukago wote tabgureba ukinto batumbeta amazina cyo mugiye tafafu banfufu as long as ngo harho kwane bitina sanka abantu kandi twine headquarters ziri independent twasinzira aho kuhindura government na kwegitira ningira ngo akana ageze kutugira ngo cyo kurugo tukazakitebe cyane kuko ni twayegitira tikikuza kubasika naho cyaguranye ati steps arya no headquarters tubugabuganda an independent tactical headquarters twino twasinzira kutwaruba kweta dictator ebyo nibyo twera mutoki today ngani ngiye kutagarikira kuno teganisha producer atuhereze trigger turebwa mu by'umukuru besi byagambira kitebe cyane upden no turasinzire kureba Omukago gwandi ningira ngo omwami amono bino itebe kanisa kutwiguraho no tugambira encourage bisi jya kwenda kutwara ninga wabona ikirizana nawe omukutora direction ijya kutora ninga mutugambira iteka teke FDC ino Omukago gwo musyo gutiro nturene guyilding then turebe n'upukwere neza gwakira tubone kureba bakushita mahari ya Saida bakuberebera obuseru tureba amatsuko agaba higatse garanika producer koro ready tuhereze footage ndaba mutuletera okutulumya ne kyatutuse eje tutuse abebwera bamutadde mu senta bamutadde mu emundu bamutadde mu uchi nabo wetutukidde wano balaba nti kino tekikyasobola kuwagirwa nabo kati bakola ki nabo kati bakisembera wala
era ndowooza mwawulira World Bank gye babadde beewola naye yataddewo ki akasumuluzo muwulira abantu be babadde bagenda kusuumula mu America nti bagoowa nabo wiikeendo baakoze eki kasumuluzo nako baakatadde n'ebirala bijja kuddako ekikulaga nti n'ab'ebweru bamaze okulaba nti kino tekikyalina gye kikola ki tekidda ate oba atandise n'okuleeta oli mutabanyiwe era aba NRM ndowooza batuufu kubanga nawulidde aba NRM nga bagamba nti ate waakiri muzeeyo so bino byonna bubonero obukulaga ekiseera kikoze eki ekiseera kiweddeyo ffe tukyabaleesewo obuteetegeka bwaffe n'olwekyo mbasaba era okukolera awamu sizze ku unity platform ku lwa ofiisi yokka njagala tutambulire awamu ffenna bega ku bega atayagala okwegatta ye mulabe wa Uganda atayagala okwegatta ye mulabe tujja kutambulira wamu ffenna mu buzibu mu mirembe tujja kutambulira wamu ffenna tununule eggwanga lyaffe insha Allah. Esije yagamba bingi konka ningira mutwena twamwetegereza amon wabara munonga ubwo mukago tugurumu wabara munonga Mr. Moderator era still kuhitinga question yawe za kutandikira mume ombigambi bitwarugamu ozinora natandikira omu introductions Omukago niki tukwegita kwa political heads no kwegita kwa abanya-Uganda abunywano wanje jona nakukiikirira abanyigirwe eriza munta yarwaninga ihurire twina abahara abishiki omare butonga bakurende nge-2,000 ba school going children ba primary abo bakuhamba buli mwaka bakatweka saba njetara mutubane twari acyaguranya ko gitana besije fact n'abanyarwanda bakajukire yo rimwe first time kujya ki kupushinga abo na nabo kubabembereza mwana wanje yagambireho karatwine ministers enambo vudemo n'urukarate otomwe nangwa tubabiri habamo bakutera katuni ngoma batiga kekereza gahito wabo mwana wanje yagambireho wa traffic obati uyaterwa jenno kunagire gamba ngo jenno no wamani kana mbuze ko ari yarjuro mu iguru ninga kazarwo mu kazi. It has been a serious debate over schools. In fact, producer and anyihaho kwereka kashani ka one of the schools in the greatest districts za Western no bwabahero bareba kumanya bo warenga katonga mamangu Western ebonire. But when you go to Kasese and see the school in Kasese, is it Rubihili? You even shed tears. Do we need political heads kuja tukabanza twayegita tukabona kumangwa amashomero mabi? Mwana wanje yana obi abagamba nkusheka yanyisito abashomero ho kare tukatwe nakatabo kapuwa kapere. Puwa kapere kastama hitajiri yomuti yatanka kulitemu azaristamo kwikikana yako hokana naryo
aho kura mizi gashaziri yesa mizi because by science nabajya ngo water finds its own level kutugashariramu kuga directing and kuga kwerondera ki omuhanda so ahito abire twine bisharara banywana bita abona nagambire bari extremely rich bakaba komosi ngenje nembunda batike cyo batikaho kite imihanda yaki yamizi do we really need kureba ngo nupu na FDC babanza bayegita anejo kaba chapter I mean ibigamani biza kubijuro omu questions munonga not to you think when the answers are wakwatorazi nyendo munyayiganda urikirize no kureba bene we yagira ki because of katongeshara koze care factory yaho ene ibarengere na katonga but yo neyo kandi yo nema ekitakora ngo mu kisharara hatukuchabire kisharara wa paralyzinga business na nentambra yihanga ona shore factory ejo neza tugasira munonga kusinga amashitaga agwireho ninga gabantu bayitorwire kilometers igani 18 kuri abasemba bare bakuza Kampala because abatamburisha nawe banyisiga babire bineza owakwasira urukuto rwa semba bure shuware kingamba nagira ki nakitigiriza nguko wagambire jonani ngo jokeri tour was another tour event kuzo costa mumu motoka urugaya obunyeteza yakanargayo kaikane bina biringuza kora ngamara 2 days Miami obu aho n'urukuto ruringwa umucucu gwa bakari obu aho no aza as a district sinkisha konka RSS yaza gamana gambira kutwine every district have got interconnectivity roads hashi kuruga katonga kuruga hari MPG ukaraba komansimbi ukaraba manyari nanka ukijoka gwa sembabure ukagwa Masaka kilometers igani 18 to wabona shortcut nango ya crossinga ikije kagaruka main karizo zabire tuzikora zikaba standard. So Ugandans have been longing for this nanka eje okwegita kwa political parties and political heads. Two, tuzire tuafunamu etkweta political dishonesty over politicians. Habamwe bakundaka akumbire nkuchira kuyombana nyesiga ahakenga bana konka no kujana na kareteni bad face. We have got politicians abutkweta milk card politicians. Ahika go anyesiga ariyo nyenja kareka go ajonani ariyo bakuza same position. Hato shanga tandani za no wanyesiga omwazo no wajonani hato yibuza where are we heading because ebichweka cyenda by'abanya Uganda on record nabarikubi ebichweka bibiri by'abanya Uganda no kwa serihanga na family ye na friends ebichweka munana by'abanya Uganda no banywano banje ba Moses abako enforcinga bari babiri kusigara ombwebembeza abasebo nabanya bakura TV nyena murebisho meririyo. This is a school in Kasese omyaka 3 na mshanju ya government ya NRM. So really do we need kurachaguranyi na Dr. VSJ na oraro tunu no wadipe bakuza ngo begite n'abanyarwanda mucererirwa munonga imwe mukabire mwarigireyo mwayegisire twasindi kiriki ebiremire kora kutereza ihangari yitu and in good faith because mutandukana bagambira ngo twine tukatanisa senior wa SP1 emyaka mshanju miliyoni mwe n'abantu n'abanyarwanda miliyoni mwe n'emitwaro 9 hata hakore emitwaro 5 emitwaro go miliyoni mwe n'emitwaro 10 na gumwe tokajibuza muntu weno mu government ngo agigambire munywano wanje po akapere ebisharira kabitema kuyamara kubitema yabiza mamaju hati ngutonarira burukuto rwena and Ugandans are clapping BSJ achererize apana iki twetaga na bisi taru na kwizo niyo byango banzere BSJ na cyaguranye. Two, esitube tukora in the past yo mu COVID-19 ihangara kari yaza mu propaganda mwinji and propaganda no mu muturu za government regime it in actual not government the regime ne kusa propaganda nyingi
Besigye na Museveni bakashora omukazi omwe bona nabashwana but yes kabashora omukazi omwe does it call for such a school kugira ngo wina kashorwa bona ninga n'omukazi wabona do we need such a school nyuma y'imyaka 3 na mushanjani interrupted do we need kushanga ngo twine districts zo kuzamu ukabanza waronda kabinyi kakuguruse kuruga hakubira kwetagana flyover ayiguriyo rukuto runguruza reconnecting na mukari baje ngo ever road zizazayo konko bucebuzeyo. Now do we need kugira ngo tugite abana bita abunagambira abenkumi 2 abakutwara buri mwaka mu arebutonga tibatwara icyo twetagana kugira ngo tukore iki mutubanze twarinda kwigita kwitu. 3 constitution that was ite ya Uganda article ya 3 ni habanyiganda rusa ro kugira ngo orazana mu constitution orabebe mbere kubi bargeyo birwana omukwerwana hoko Paul tikwa Dr. Besigye wenga tikwa amuntu wenga ukozi nanye n'abankwerwana na Paul ubanyigiro bundo mukashara ke bakataha amajuta mingi ko kwiza kuzakuruga kwarabira kuruga kazo kwiza ku moderating program akata menku 5 hata kutamimi tware bravo alita yamajuta kutemba nawe no kugitaho itafari na wakiyerwana na ngwana nyesigaro yakubira ryo wa NRM akwa naho gamasani gamukwata omukore wana ho kunotine masanyarazi ngamziru bari musashura amasanyarazi hatu azumukwezi kwa 3 ashashura amasanyarazi shure byo nabatakumbanza takabugina amashanyarazi ugutekwetaka kuri na politician. So what we are doing hata bayihiriyo kutufera abayihiriyo kutwebesere Yesu abayihiriyo mukagira ngwitu kurigire imbere y'ikurukureba twaza providing leadership twaza kwa twaro munse yaraganisiwe muri korana bitwataho cyo twuburize kibuze cyo kugira ngo finally isasiriya muhero muri liberation yanyu murebero muri cyaguranye na Besigye icyo question twenda kukwataho unda kungarra atwera turi kubasa kwibuka tukagamba aho bitumigire. So my point is naraya sinti tureba niga mukamutahira n'ukidukota. You see ezibu cy'abanyayuganda binji no kwirukira kutembea tokota mesega emotoka much more is coming bayire ko atochu watakumaniriza UID reunion yasta and we were invited to a syndical representatives. We are now drawing a line nyisiga kurangwa ibintu byo bitiriri asigara ibitiriri amon na Jonani ubundi na Paul as an example akwaninza kosa kugira ngo turiyo mu studio kumwe not you ubundi na Paul nawe yakuranga ibitiriri asigara na nyisiga yabakuranga ibitiriri na direki I need. So we are calling all Ugandans and running all Ugandans abakuranga imbere bishemeye nyisigari sente zeye akamiritazi 3 z'amati azegura ka Afrika kamizi aguzeritazi azegura aguzeritazi 3 z'amati ashiringi byatata fune ashaguze shiringi atana zitari mu na shiringi ataneze rasigare zitari na mu saturation we yarangwe ibintu biterira sigare yarangwe tibiteriri atwe joiningeho tunyunyuriyenga other than kujya mutwarinda kureba leaders bonga we bari munongo. Jonan cyo kubanza mukuruke kwigura makaganyo masi baganopo cya kabiri ntuyushka imwe na Besigye n'umuhanda sebisongo in fact mukamuterana na ready mu murkaparo nani ngamatu mukamutera ro evidence ngo kamandi na orders kanzaraga umunopo Besigye za mutorikera hari yaburange orders za kanzaraga bavu akasurvivinga by whisker ijo tukamureba na speech ubutakana gukora ninyiruka no mugambira akatsubura mugere no mujyango yanajya bakaruka kwihindura government kana akakora muke itawa kutegeka ngo karuka hindura government atureke tukazemo imana Besigye amisiga kabomera habigere mu muhanda sebisongofu
yuko ni gura headquarters no shutu abantu nakino speak ikigambo kigita cyakanyamunonga no mtuma yanyere open kwakira ninga zikaza political guest za hamaka cyakabira amaka garumuki kokubiri ubu kuko watu ngiye gafo hamaka gayo ngaza kwa gini capacity kunyana abarokore abekanise je mu mwema binake shongoro kabo ngo hariho kinjyo mwe n'abantu bakatanga bese bamukore kwa mukozi kuko hano tongera batogurire imaba movement kire cyo mukozi bakita no mu katuza hashonje je ito tukamugande twamutyangarasa twamundana odekene rwo munupu imwe muri yawo mushitami muri jabarije abenshi nakunda kwegema nawe bari kumusimbe nko bibure n'ijambo by'umuntu rushuru wabo muyo hari mutakabas nchokorera up to now none mbuza neka yo muntu office ine bateka ki and everybody knows what an office is tujiguri in good faith umuyangwe abababa ba RCC baza aho batanga konkaranga yashikiriza mu rugo wakabanisa cyabo when taronsho there is no worry about that etukachi canteen sanyonkanye no kureba government ya movement na nabajiruma bari kujukura abembezi bayo nabagezaho kwegesema ngonto ngo harimo kintu kibo mu kwegita union yona heba union we expect good thing the positivity should be observed umuntu kushanga nogira no tangaro kwegita no yigisa ki generation kube embarrassed abu mutumo actually we disagree agree konka movement tuborekere challenge kugira ngo obujenyi owatahuje nyabagize kutwara mukazi wawe kandi tisheme kukubisa worried ngwayeta nabo wamurra kwijakiho ekintu kumanya ngo n'ikintu challenging to kubasa kureba nka movement ne recognizing fellow leaders so ndumuteko kuba embarrassed mwareba tukora that unique recognition abantu bitu ba FDC ntubahereza front seats ntubahereza yo muganda abantu bitu that is sensitization and education comforting each other because ntureba itukuze omutebeka sa program aba kutureba Petero nakayi nembera ze nkeza movement age hariho bwatabaza akazoba Yesu yatabaza atanabugana abantu nubabinga daimon mu izina ryawe kandi batari beji wakana manyamuneke wenga ko mweji hariho no mundi ushimye kubinga daimon mu izina rya Yesu akabatatori no kuba mweji Yesu Kristo akabagira kamuko kundi kwenda garaka ngo abo kutugamba hebutaba kwise aba barukugamba ekigenderwa kitu nabitu umuntu wari kuja nankwasa mutubinje dictate tugenda kumete izina is my companion is a fellow ekigenderwa kitu twete izina mu capital letters mu nupu twete izina mu capital letters mu FDC RCC utakubasa kureba mu nyumuru gutorunji I don't want to know that title I don't want that DPC or you witu entera kuziba burizoba tinkwenda kumweta title are you fulfilling your title mbona tureba junior tune kujana man gona buri muntu ahari bitari ya besije na nostin sa bob wine no everybody okura na kwatuho tune kugenda kutsinda kamizi gakargo mu mahanda abangoma bakataha ushubuka toshimika kawaleta nori kashi tukurebe cyatu juma jabra katonto tutero mu renjo kayasi muri tuwaza kureba wakujumirijo ninga waza kureba waza eshane yo kutero mu Pawan tutero moro tarmu jojure jini tarmu cyane kwende koti yawe turiyo tutero moro mampawe so otakaza kutegana kureba otkambika yija mwogo numuturebera cyamabara karimo muri kuzahita akakantu akariyo kateka sama higi hanga kugira ngo kutero wa nup nayo priority takwetenga command yana tero wa nup na achievement we na wala itakateka nyuto okuba RCC murunji no kureka hat umuntu hino wasiburiro himutahiwa TV now agamani agakuchiza confusion of shoboro we are not expecting it ko na embarrassing hashika katwine oshtin sa bobo wine principle mun kanika hinja lesije bakushitama bat that is okutara mu Rwanda abantu bano bahura actually abantu tubakushira kunyetegereza
we should imitate good things. Obanzirgo owa mukasho obanzirgo wanyoko konka kija kiri cyukombeke kayani kugumiza mu misho noteka kuchikotinga TDN no gishuka jonani munongo ikagumizamo icyo nicyo kibuzo moderator n'abantu mwe n'abari kutureba nore jonani just information niyenda kusima mwe n'abari no batereba mbenu twikirize ngukoyi gutsenshaho ekonaga mbenu koko ra abantu bagenzi banje aba FDC n'abantu wareba bariyo baragayo hati nareba omukuru kano kiza besege nagira ati support berenerga aheru bagitayireho ahabo kugira ngo twangiri ukwikiriza FC yago mu ihanga wareba ebiryo FDC yonka baremera kukirininga enjo yabo nka FDC party exactly mbwenu information ina nienda kuhereza umushaije gwa irakari tidi tureba ukwega itakwemiringo mingi 2021 I mean 2011 tukantugira ngo mbwenu ikintu gwa muheru opposition kwija kugambira karumu but what happened ekiru kukira kwita abantu ababona bu opposition actually mu Uganda tutwine opposition because cyarengera kubaho munonga buri yo mwine interest ni ntungira mukaye ayego kumanya ngo government eriyo mbwebembezi interest yayo kukira beyond n'abanya Uganda. Okay, hold for your fire. Mbwenu ninyenda ngo abantu omuntu owiraka lyabantu bamigirwe areke kuba yabanya Uganda bariyo bamureba shana shobore abagambira ati ito byite bikashoba kare kandi bizaguma bishobera maybe ka supplement ka bwana moderator don't worry, you hold your fire, you will respond. Bwana moderator kache ahati DA na IPC yenda baturize tukimanye ngo ibyo bikabyizira ombire wa karuru katena hatana katuryo mukaruru now ate jone ntekateka yawe eriye keija turiyo mukaruru twatire omukaruru kona but this time around this is an event etali rwagati yakaruru lumaku nakubuza union wagidojinga wanto kachagumere because he knows na kimanya yana mangwa agumere na mangwa hari mwakavuyo yana mangwa neza kumwetera kutera mukama hati jonani kazinda runaka nakubuza enshonga bungi ntubuzo ubwo mukago reno mukitusheza kubuza answers mukatutabataba tamwe wenje mukwenda kashi no kubaboye no kuba yabanya Uganda no kuba yabanya Uganda hati bambega muri yabaye ikibuzo rakakitereza my question kamudeta bani waka exactly emje mukago cheme kujibuza nkabanya Uganda ako ruga kutwina amatsiko mu opposition unenda kutwara umusege yaraganitse binabuza mu cheme kufa yo kumanya twababuza ngo bisi byo gwa hatowe Jacques Tebe cyane okwegita cyahati cyoka tabasa kubara coalitions no kwigira union ya UYD nayo tino wabize tumutani nabonije so okwegita kwa hati kwitwine hambe cy'umukono kuzaguza ntaka kushoborero kukwegita kwa hati nyenda kubanza kwishi cyo rugamba ohiriho government y'BRS muharo automatic promotion ubutwabire tushoma hino kubaya kugira ngo you are advised to repeat echo chikache bastari cyandiko cyo kwiyomishoro na do correction hariho no gukora ibintu bikakugwa bakagira ngo do correction tubakomeza gutabura muri papa mbene muri yo mukora correction kwagwa amanye cyamu kwisi president Museveni akamara imyaka 5 mu rutaro konka kutakunda kwe hino byabiragezaho dukamuzo maraka akabanza yabereka yo munyonzi omwine aketorora akagaruka it was not his plan kugira ngo amare imyaka 5 na ribesiri muri kituri cyekanga yo gumuntu kandi buruka mwari muri muri kikureba ari kubashitse ito turiyo muri jeno entura storabo mu tichukuru konke chamani on steady progress njo turi kureba
man Paulo there is a way kuko no advising bakasheshe tiko expecting kubuze because he no boy okundo kumanya ngwecho no manya iki deka ndeke kugwa okanyigata deka kunkwa session Paul nanisha information no nanisha information nanisha information just hold your fire no cast you have zokuzia to akari kushobozi mpumuriza abantu ngwecho in fact second seat concluding your point very good tutandikire steady reunion ahagubiza bukweyongera buriya twataba turibwa kahere hati kibire kizima ahagubiza bukweyongera no turning back we are moving forward mpaka tushikire kana no turning back and they are moving forward so omwaminyisiga coalition yazamugisha muntu omutano mujyangu nango we no opposition is a moderate politician taine rwari yayegita nabesije owakwatire kamparaga gita stand still turi kumanya mu kutwaka n'izindi zensi yayikwatana cyaguranyi aho tukurebeka ngo ugenzera kaba magnet yemyeto kandi wabaretse zaka kanjo mukarura kahwire byabire aruwa numanya biri mu diplomacy hatu ndimanya yayegeza no rotunu ututeka ngo kakwira ka UPC kurgeburu whatever it is for my door but you see nyenda kwa ho iyi muntu muza kubyama numurya numuza kubyama mukubya wene cyo kunwa na pero numuzeshya numvya ama ayebari munonga then na speech is what ayebari munonga mwampawo bueno hari ikintu kibi kikucara yuko bakiri munonga n'umuntu uri umwazi yo kwereza amatsiko umuntu uri umwazi yo kwinizivini yes ari nahindira urugendo hata no bari nagira amatsiko ikirenga bazana ku kiro turagana cyo mushaka wayagira umukiro nagaha ari mu rwego myaka 20 no that's an insult aha omuntu no respect each other uyu mwazi ugwe kwereza amatsiko it is impossible icya kabiri umuntu ko banogenda no mu rugendo yagwa umuntu kubanza culture yitu no mugiro timbora murundo rwa kabiri umugiro bitaba uki rwa gashatu no tanka no kubuza ikibuzo cyo kugira ngo itakabata apcha ikibuzo cya akabata to kukibuzo go no mu rugendo none ukibuza abantu bahereza opinion so now nabanza mpora ataho bitwa bishaba hoki you are asking the colleague bitaba uki dino gwa gashatu ntabwo tuhita akabata ato ubuza abana bataruhu umujyo twitu wenye siga kabata wakabata bitwoje nana kabata so we are looking at message gukora statement ejo ahakitebe cyane uko gikoze nkuwa very good I'm asking we should ask ourselves what gikoze nkuwa one tari kunojya mujye ngo your statement because which in sir amuriyate would say that is a coalition so we are looking at the message saying to is kwegita biwe nu we are looking at the message starting a state because the speech yawe na addressing chagura nka president nikimanyisaki bagira abanyarwanda bacufu bagira ngo wenda kuri ibya ebyemfuzo gituma so I'm looking at the message now who is trying to write again the candle yari nanakoreto mutshani and my friend amona ari nageza kujya turumukago akaruka atari akanuka akaruka atari aka akibesi ya siratar mutshani akaruka karkwija katari aka nakari yo campaign nyirani hasha kanoija buri rwakashata my brother taravuze the politics so jimanyengu this was a political statement erikuyenda ku buildinga still the career of which in sakano besi dinkawo. This is not a coalition kugira hati ruyare korga kare ahibo boy natandikira birara wale biramatsuko then as statement nkankejo kogwa kano wamaye doctor kugira kweyebesa ikigenderwa cha World Bank kwemereza rone yabenetereza ukare na chikomari political party ya yowichtin sa General Museveni then ukareba uriya represent Museveni ihanga ryo narwende tungaro nukorga mu World Bank
reason being bwemerezibwe habo kugira ngo president Museveni akasayininga kuya witeka ry'ibisi just kutayiteka ry'ibisi yabo yasayininga ibyo bill bagira ngo no we shall not give you a gain loan because of that ukashanga wese je nakekomaho ukashanga president Museveni abinasha baron kawe. That is a statement I would not expect from him. Kubihanga it is not good my dear which thing sa amona ngishan kora tai wagamba na actually is my parent gambe no which thing sa kana resije is your parent you can tell him majority really hangoro bihire icyakasha to cyamugere ni cyiza aho bwanyuma yacu ingwenu nabagambira kugira ngo umuntu twabona ugenda nawe yaba mu rugo kubanza aho kitinda saka no bisi byakagwa ntibureye kubanza kandi ni umwe NRM for reasons well known to him. Ubwa kabiri atandika ibintu cyo kwitwa FDC cyabo ahindi gambira kigwire because wale no kwatitaje no rikanzia no rutwara umuntu kireba ngo amatsiko cyo watandike tukine mu matsuko icyakashatu hata bakora ko arisho naho was it 2011 coalition atera akatari umumbaye bajebe mbere really on his level twashime kubona yitachagura ni president of what really at his level at the level of Kano at the level of a doctor you are saying a president no chimanya munamazima president you know mwito ta president katari akakavuyo ka politics kigamo politics it's you see there was a word politicking no kwanga witaro ahubwo nabo umuntu ohangure imutuma y'ikimbo ate now icyamuhera ari ibyo shongo mwana Paul coalition teyine matsuko ahubwo tanti no batagaye nicyo nahindura nacyo so coalition te waza kutamatsuka because abagitandike nabo tubagaye nato umuntu uri umwazi yogwe nakwata matsuko muhari y'umushano so bwana rasisi tarho matsuko n'abanafu konka kuba kuza kuri urukiko rwabo bazambajya ngo irizo bahino kwenda kuraba muteja then have gun deployment then police then abantu abatakine matsuko attention y'ijoro numbaye yabara mnonga Paul n'abapanusi bagenzi banje ntakagira ari yecho ninyenda kubanza kwamiza abanya-Uganda bari kutureba kandi abaturikiza Radio 5 ngo coalition ze zindebere ninge zinda shomere home history katugamba ziturebere ninyenda ngo abantu imwe abanya-Uganda munjuru kusima president Yoweri Museveni na government ya NRM abo kuba amuheru gwa byone go kuyunitinga that's okay tukabere ntufokasinga nk'abanya-Uganda kwegeita tutarwanise in the first place abo kuba ninyenda ngo tutandikire tutakagire kutreatinga ndwara nutigo kubanza kukebero kamanye ndware yorwere nere then ukamanya nimbazi yo kuza kutera umurwere war doctor mbwe n'abantu aba kubara ibintu benda kwindira government ninga benda government ensia first of all basheme kubanza kuwininga imitima y'abanya-Uganda bata basheme kubanza kwetegereza kuyunitinga bakareba 39% y'abanya-Uganda bakiri ababoro bargayo bata kubara rye kwezecho buri munya-Uganda wena yagira capacity umukaye hati rero babone kutekateka so imaba komisoro muzibe abata komisoro they can be protected moderator they can be protected moderator ninyenda ngo kutarabe tutakatekera kwindura government tubanze tutekateke environment ninga tuteho favorable environment ombanya-Uganda
kureba ko bakubasa ku rwongoro haza rero bakiza ku taking up leadership bakaza kwebembera abantu abayine capacity konkeri izoba ko wanoreba speech ya kano kiza Besigye ariyo nakora coalition yo for his personal interest kugira ngo politically atuguyanaga akarutuka kabayire akaruru kakire because in the first place kiza Besigye we kumakinga kaza head office za NUP first of all agire yaza an individual mbwena ninyena ngo coalition ejimo abantu mwe n'abaturikize kandi abari kutureba egiteine mho kandi teine hekuza teine muheru teine na results zirarigimo ekindi ninyena ngo manyisa abantu mwena abaturikize kandi abari kutureba ngo government ya NRM coalition inarebere yabere successful ne ya NRM na DP igure successful itwe yo wasa kugira oti kugambe byawe konkitwe nka government itwe nka government ntwenda kusima ezo political parties ziri cooperative ziri cooperative eziri cooperatinga eziri kugeza kurenga tu uniting nazo tukore nazo putting aside political parties ninge twakwasa kuta aheru itwenkereza yito mbyo butegeki konka Uganda ntwendere kushaki mukegitana DP ninga mukamera DP numane tukakora coalition kandi kege erizone wabuzo tubebe wine na Besigye hato unitingire nondizo no because when you see as an individual Besigye in the first place abera tashikire kuragaha kagambo on behalf of FDC agambire nkawe konka we nayoreka ngo FDC is ready but Amriyat nubusheme kuba nagamba bukwa but the president now finally in concluding abantu aba ekingwenda kubamanyisa kandi ekingwenda kubagambira ibo mugenzi wanje wa NUP no wa FDC some clarification actually le campaign ni yenda ngumbanze for information mutakumanya mumanye ngo buri leader we no opposition no mu Uganda orumu nka leader of opposition either Besigye either Bob Wine or secretary general wa NUP o mugisha general mugisha muntu NRM eino mukono ombantu wabo ekabana charinga yabaguruminga kubarigire kutunge bakwenda because of their personal interests ezibabere baine ezitakumanya bakuriyetinga ho political parties zabo but even up to now nintekateka ngo Besigye atakagire mu coalition na NUP abanza tebekana senjuye tutarabe tureba Katonga ntureba na Janankumbi yes tutakagire muri yebyo tutakarebera mu gukora coalition na NUP tubanze tutebekanise Amriyat agarire hamwe nabase mu Uganda na Dr. Kiza Besigye then kuturareba baraga ku uniting tumaye ngo hati FDC are prepared enough kureba ko bakubasa kugenda bakataho coalition n'izindi political parties but as government this organization yabo ntwenda kumanyisa abanya-Uganda bari kutureye n'abaturikiza ngo abanya-Uganda mutahana mukora kandi muhwereze kandi mwarebere kandi musire murebere mutahana mwimira abantu abo bururu ni byebe icyo tinguza kushora ku kiganga aha bwenki aba bari kwenda kubayiha abari kubabayiha abari ku ryo bagezaho confusing eminyeto yitu simbaka kandi ukayibunga le campendere mbwenu okunsima oreke kusima nyosha no sime government ahabo kuba Mr. Moderator moderator nimpendera ninyenda kusima government munonga kandi omuringo gumutano president Yoweri Museveni arho kiyagamba nahurira kano Besigye nagira ati atati muhozi nubagamba ari muhozi nitekateka ngo tinguja kuba comparinga but in any case
twareta Bob Wine na Geno Muhozi katugire ngo hati president akuzire ninga yajya tinchenda, but we are now bringing these two people ombanya Uganda ntabantu endo muntu ine values wa comparing values as chairman wa NUP oba kweta president abo ko twine president omu muyanga wa comparing Geno Muhozi kaine rugaba waba comparing na iwo wenkano basa kwehaburu wakubasa kugaruka mbigere bya Geno Yoweri Museveni. Clarification arato banze na clarification. Well, I arho munywano wanje oba misquoting and I can authoritatively repeat the statement. Arho teams ogambe kigambo karangu ya kigambisa either kujerega ningo muzana. And among the people abakozire ebyo is not my land friend RCC. One, waimeruka okagambira ensi yona ngubona bari yo mu opposition barimo mukono gwa government ya explaining ekiara omukono gwa government, not all leaders. Era cyo nagambira mu submission yanje nkwendera nza kutahora yini Paul yaba kurangu nibirungi agende na government kashaba barku listen kashaba ko opposing mu yihangu kandi nyegero bakazo mu state house yaba kurangu nibibi wazi azunwitibi agire mu nibibi. I don't care by name oba ambi ati obahu wiyarangu nibirungi agende nibirungi amoni yarangu nibibi agende nibibi. But that why America bringa because tourists are dictators including him, because na jango bicho kama nana ari 10 nebye ebiko samani kwiza ukarebaringa ukabiha ngoro migano bamenye Museveni ni murungi because umuntu wabwo kutoro kuzango mezisha tin explanation yoramwe ngo awleke tin explanation yoramwe ngo misigasha zero kutowayombekera omucyara omuntu wabwo umwana ukore biziri ezirizoba tin explanation yoramwe ngo katika UPE umwana yari makore bizamu omuntu obatiyitira umwana we omuntu watererwa nkomya gumukizimenge cyo wari bari ya screen dayan babiri ya nea turaze kumugambira ngo n'umurundi but these fellas and the good thing is one actually the world is watching you are the elites Chine bari ababatashomera batakumagamba no kwandika bariza ngo baze kubidefendinga you are the elites abakubira ibintu muri amaso ekikubera nabo ekikubera no kugira ngo omuyangwe n'ogambo position y'ekirozo oza completely lost hope in the kind of actually may term them as the Uganda's useless elites. Now the problem is I don't care the problem whether wakwana wanasema jiteka tekoso useless elites mukize moderating age yes twena ntwijampa gamba kitufuteda uncho which is okay but not lies. So tino shemerere dismissing ebina gamba ankalize my divergent opinion ekyo kyonka nchoreka kind of dictatorship even as an individual you and as a party rating views kutana hazetu so but yananda kusima mara sisi mndachikaza nishatezi yagabariye buri so no wanaenda kugezea ningezo ngo mutano n'abakureba kumanya ngo government ekwatanise ni RCC muremirwe ku yamba sate 9% je mu kugamba no please mwene no msoro kwa listen no wadiga yaheza koringa ahambeho na kamera za TV na wenda opposition ebanze erebe development y'abantu eki yenda kwaburaho nindebo nozaru inabana umuntu atarijo aho kushwera harawe ukambuza tuwasya abana banga aza izira kushwera very dangerous aho kubari abija kushaba mu kazi tuwasya abana banga ajati nyine mwana ukagenda gufera mutoni no kumbaza turi kiferiwe that is very bad government nebahereza umushoro nimwe muri yo muntebe turiyo to observing environment uriyo nogeza aho kutugambira ngo utakashabire karuru tubanze tutungura abantu tikumanye tungure yo kumanya eje yawe bakweta bakwereza ubwa RCC niyo direct yuko na turebe icyo cyo kubihabantu moderator ni intake it's okay don't worry na nacho chitiriza kinirigaba winning side no jibona kugira no compare
umuntu wese bakiho bakahereza ubara sisi bakamunusa kandi motoka ndabo kabini natekwa compare ngo rebo wasinga ngo bamutakira so reka kwemera uri umutara hakorego rumushaga ukatateka ngo icukurwe mu mutwe nico korere two yona wanjera ngo nunda kusimba kana msimba kare moderator wamusima abo bijya ngo yayemera mu Uganda n'abantu buceka kasha na mwenda actually yakotinga na passenger now egin public information kandi tumanyihanga ngo ihanga ariyo no musirgira amaboro rigeramu nabaki so it's work in progress kwereka what is your point yabare munonga moderator mugenzi wanjye wo guwa n'uputia no shati yanyetegereze kinandiyo ningezaho kumanyisa nyona nintekateka ngo batakagire onko kunani ndeba omukuru kizabesige naye kanika nagamba namani okubashimiye kwegaita kwiyaho General Yoweri Museveni na government in general nicho nabagira ntumbone tutakatire mu amani mengi gukuza kwindira government. First of all government y'umuriyoni mu Rwanda nayo ninga president Yoweri Museveni umuriyoni mu Rwanda nawo first of all aine wiri y'abanya Uganda abar kumuterera karuru ahamuherwe myaka 5 so before otene cyo wakozire oshime kukakasa abanya Uganda ngo niwo kikiri no cykorotashye imokumurabe n'umugamba ku uniting mukwatanisize hamwe na government tubanze tumumobilizinge nko ku government hateri eretsere nkoragana enkora ya parish development model nicyo niyo ningeza aho kumanyisa tutkaremerwe kandi tukaremoye government kwera baba basize kuzaruwero bakacunguri yanga today you can freely or in a freedom of speech okagambe cyo kurra no yendo ukagaraka kazota ino kutayira mukono ekitako government sekitakozire niki okay mbwenu nimpendera Paul nani nshaba bagenzi banje aba opposition mutakagire mu misho gabantu kugira ngo abantu babatere mu ebihengere ninga barebe report zezimwini mbanze mu organizing mwenga konko fuko situnka government nambwe nabamwe barayikirize kwija gukora naitwe we are very free kandi tusire ntwakira bayingi numukimanya kurgomu FDC kurgomu NUP kurgomu DP kurgomu UPC so many political parties ngwe nani shaba ngo mutene binde bimwakozire muri organizing especially Rubaju wangiro uguru waburyo aba FDC reka bese jyatakagire ku negotiatinga coalition tuza kuyamba NUP abanza cyamukyatebekanise iyi atandikire turike kugerekera okay no tuzakutyama after the break but twinawe sumuzeito in case mbene mu gutaho airtime mu mutaho buri kimwe 0 nshanjura mukaga 22 0 mushanju 03 nshanjura mukaga anana 22 mbene mutebekanise sumuzanyu time kwerashye munija kutera if possible producer abambereze mugire magabo cya kabiri abenela ine yanjye no problem urabiho message ninja kuchoma wine my personal phone rabiho message uteho comment yawe ndija kuchoma ninga message uyisincha the same line producer ninja kuziteza messages nzishomera abantu tureba mukatumure bukakika cy'umuno gatyamke tuyisho muceka cyamuhiri cye gisho mbaketa Okubiri mbaketa Paul political surgery. Let's come back. Sky TV irakari abantu uyu mumbeki ninga nuyenda kumbika ikiriza kwanjurire aba Bolinus Stone Limited abarukorera kandi bakakuguza buri kikacona echa pavers ezo kwaro mu mbuga omurangiza zitari zimwe na zimwe hamwe na designs nyamwingi ezo murembe bakora concrete blocks ezo kuombekesa bashubuza tiles paving slabs na cobstones hamwe na compound walls omubindi nyamwingi kandi cyo mutano uwambura mu bwingi ebyentambura nukutesa nibashangwa murimbarira koranoria hehi na Weybridge hankute yambarira masaka gamba nabo anotu mushanju notu mwenda 30 13 ninga notu mushanju mukaga emwe not ina chinana na mushanju chinana ni shatu Bolinus Stone Limited.
Limited. Imwe abavugi ba bodaboda nimwe bari kuvuga za piki rebo mugisha gwabashanga hano reka mbanjurire abatike motorcycles limited abone baguza kandi bashubuza za piki ensyatuku ahabwo buherezo bwa roni urukushashura mporo tire karingobe na wine nogura hari kashi bakwinira za spare parts zona eziri original beneho garajya barakanikira za piki zabo bagarura piki yawe busya bashanja hari ibiri opposite na Global Petrol Station amhando gwaza Kampala nari bateresime ya 052 328 kinana nanga ya 032 15 kaga na munana ababoda rugaha kwanjura ozaha kweyanjurira olususu lw'omwana wange reta birire yesigika kyemva mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Konga shunze kanibo kira kweshongora toterrayo kamu. Ichenda ngonywe kabiriti. Ichenda ngonywe kabiriti. Wamala kunywa kabiriti n'obulira waba kulungi amagara gonna waba kabiriti. Ichenda ngonywe kabiriti. Kabiriti energy drink ora kachunchumuro kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abayenda kushubura kariyo maduka no ma supermarkets gono mwihanga eresime yazuru mushanu mushanji 5 9 2 anani 5. shopping ajaleta njukuza ati wisha wasamaha waji wajimara kwa kaka chotinga cheo Sasira naka nkahudi dali eche kubona bona niko magara ganje nikunyine kulemera ho bambinya bondi bizano eche kindi kugamba madamu kankushabo nyongere embogo nenkolera bambigire mbabazi nyabo nyongera yoko bucupa ng'embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 ekituzi darasa nibikorwa batendo Bekare Limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushubura teresime yazuru umusharo 05 cyenda na mukaga ana na mukaga makumyana yange yazuru umusharo umushanje 2 makumyasha ashatu nishatu 11 Deborah Bridal Center yakwitera concert ya mwesho ngozo kwa tarakati umukwashobora gospel Western Uganda Happy Alex ibetire the ignition of Happy Alex live in Barara kama mbaya naza kuba live at Ajip Motel rumwenda bikwi 12 2023 naza kuba shagatirwa bishongozi kuva mu East Africa Prosper Nkomeze ku Rwanda Serve the Lord Choir Entebbe Wingana Geoffrey Lady Diana Mera Simwe Juri
Elias Muhozi, Lilian Nabasa, Lau Binti, Kate Mchiza, Best Emily, Pearson M.A., Julie Soki, Sander Rukundo, Jurambai Faith, Nabande Binji, Hamtwaro Gumegonka, VIP Mitware Ebiri, VVIP Mitware Tano, Teboya Batano, Mitware Tano. Abana bari hasi imyaka 12 okutamu no kwabusha, akana haza kuba ari face painting, bouncing castles n'ibindi. Nibishatikwa Pepsi, Aquafina, Mukamani w'amanya investments, Rose Foam mattresses, Lato Milk, Glory FM, Revival FM, Grace Radio, Sky TV, Millennium Circle 2012. Mugwisha mureguza okyajukira ntiro miji wayini wa 10 atogwaga cheke birabo bya Christmas ono tuulira kyala romiji kagutunda wangisebo wagudde mbintu abalaba kwa mbuji romiji wayini kunusu 10 agabudde ne Christmas kantu na mizi yekka si yadiza n'abantu ange ku Christmas nyabunyiro mizi wayini kusingi 10 akasanikira ne sticker obiteke mu basa owandikako amannyako ne namba z'essimu ogitwale yawali agent wa romizi oba motoka ezimutambuza osobola kwetaba mukalu wako okwewangulira solar panel enkofiira pikipiki t-shirt egaali n'ebirabo ebirala bingi romiji ku 10 yawetuwangula. irakari abantu indeed kandi mukurikiye yo mukahumuro zabeda kikuru mustima kumyana ezaraba mushayitu yakana kandi nabajyangu tuba turi second half in the second half of the last part of this show nabo cyuntu bantuendere gi program bitu mwe bari mnonga bamba turikize kandi abakutwaratarra gunba mweta Aroni nakorana ni Kampala yajyangwe ariyo natwaratarra mwe bari mnonga banya Kampala kutureba and specifically omwami Aroni n'aba staff babari yaho bona abakora muneke mwe bari mnonga Frank Monjera Mukombozi Daniel Rwabuizi comrade Richard, all those people, the marketing team mwe bari mnonga baneke kutureba and anytime from now tujja kubantu welcoming on board agura yatu mwe bari kombe kihanga FDC niko kuwa kuba nogwa omezi wareba enjoka amucungiro no gikwata ngweka kuyiha mukande NRM ninko mukazi wepa nguba tonda wange ebyo wagamba byaguma mwaho kaki konkati list yajyangu niko mukazi wepa no jangwaho wanda kwema hemura mukaki nagira ngo nyebariza ho narebo bakashaba tashorora yebare mnonga bwa message egi mamota ni mshija up to now shimika no message izi ntakuza kushoma ntakuza kuheza yo nizibuza koraki ndibara fanima batu kutureba yebare mnonga okay ningira kanza SMS akache mwebare program Paul najati na bagenzi bawe mutana urageshwa gavumenti ekemirmo yeminyeto nekigambo hoki mwebare arasisari yani ja kutugambira emirmo yibatuyinire ahubwo najati hey Paul yebare ndiyo nimbareba na Sky TV yebare mnonga kutureba live yes konka bobwaini na besige tubine purani yabanya Uganda bamweta Rwakabogore Abel omurwa mwanja ka mwenje yandanya yaramutya ruitsenkura okay kare yebare mnonga uburajangu bakugira ngo ovme yikume bwayegeita nabukamwa kirente Nathan kandi byo metina mahibya harga sincere amazing ngo magabayire kindi nyine irwaro konka ganzibire kuzayo mamota Dr. Tandeka Geoffrey Dr. Tandeka
amezi kaguzibere kuzango makasani tukuno katwanga tukijayo agora yatu good evening yatu good evening thanks for the program okay is going to motivative program okay bamwetana hamyanathan bambaiha mwebare mnoga keep your messages flowing kandi sumo ina nabaho ninza kupereza ndije imaratere ya studio zegyo numuza kwendera mukwatura ba Romiz Wine abakutabaka sento mu program first of all kora hizi kunywa kachipaka Romiz Wine just kashiringira kumurwonka ohiyo sticker ogitomba haso andiki amazina gawe nenamba yesimu obitwara haduka yona kurihe ya ba Romiz Wine ninga orebe emotoka ziteze kurabaho ninga agents baitu bahereze bahase ejo mu sticker yitu mu enamba zesimu n'amazina gawe ndija kutera no bwahita bo mukazana ko kwangore birabonye mwingi amagari za piki solar panels nebirabonye mwingi ngufiri nebindi byona byo kubasa ku na motoka nabucyo wakwata ibintu bakabutwara moto nshaka kwantwireza birabe program bagito Okubiri kandi ntujya kubaheze nambe muratera huine case twacu kugira ngo tuye course zo apige producer kwa rajimpe ntu tera mesime mibirishatu ntureba nje kwashomera nambe ejo producer kwa raji tudinga kwa raji kutera screen uja kugira badeni you can call so wano inaenda supplementing supplementing adene ikimuzo cyanagamba mbone ikimuzo cyanagamba ya derati mbanze mugire kimwakora cyabanyigana barayemerera ko batera kohereza karo umuntu utakajore nkito utakakotiryumbigire utakakoraga nsankita nicyo naninda kongeraho cyonga umuntu akiri nagende se bigire utakakoraga nsankita okay gamatsuko naba nagakubira zibare munungu amo numbasa kwashisi yare mwina abanyarwanda mutuma kandi numwenda kuba Rwanda kubiho mu byone mfitera ta government yitekoraje kongana usuro to wembeze nduje bateganisa kumukika a party yo wembeze in fact no shoti nyenda wiza no muntu waje to muntu opposition wenye no shikire to amuntu rukija sky tvesi byo yakitebe cyane umuntu opposition no shikire no munakoria hotel na kito mkigere wone wafite ta government shimye kwindwa kwita batsigara tabanturondemero but my point is amoni no suro team omutuma go kwindira ihanga abanyegana babasaka babagwina tingwera kuchakanisa kuko ruto bwembeze no baretinga down imwe bamoni imwe ruti nimwe muri tingire population down iki kimutakoze I'll be must critical bigambo byanje emirimo ya dictators enkora yabo bakosa turuziyana yo kubanza no kanga no bobo bakuza kwigura office just etizimbe cyumu okukanga akaru abaserikare nka 15 kuzi nkabiri bero rwona kunganguza Kampala umurukiko Thursday then bigura Friday kunkaba kabamara kwandika mutibine baserikare baragira iki abarabaye security kunkaba babire bakumira abantu ngo batazaye bakaba kusinga abakumire the following morning turu ya kabiri na propaganda yuburura umusana bwo yabikiro abantu yihanga bahurire ibyo kasha tunamwena nabakimangu nabo kongoma yakubihayo nanagambire ngo amabati gakaramaje bakuzwara gushaka katwarwa ba minister ande kikunyiza by the way ore kikunyiza muri munongo kunyiza kureta nagamba no bukamwinyije oriya nariya arete bishaje basigameno bera bazabatera kerere bazabatera kerere uyibuza nyisiga kabira gambaje because nyina yesiga on program zone itwikiriza muneki itwashobore tukushekinga yamati izikamkwata ngo muyinji shade turagigambire whatever kungati kashora tukushekinga tukashora constitution tukashora studio with a consensus yo kwegita abo kwanga kujigambaho ura yo izobera kijanye byo izobera kijanye jirwe tukumwe I mean so the 39% actually neje ya RDC kuzagamba the 69% nabakufuna echo kuri yamara kujaki kukora mbageta hand to mouth Paul yo nabana zagambe byawo now abanya Uganda is comfortable happy kugira ngo nafuna kashara
wena afuna omukumi wena afuna amashita nagatemba takwenda ku mine card wena konkitiro ni supermarket n'ebindi nazo kuza mutwena nakandi nakyo kiri kibi nabiyo n'omusoro ako musoro hate mu musoro yitwini because nanenda ka headline mbono bari bafire aha TV ite ya Sky ekugira ngo Kenya hafire abantu 15 bwa floods konka government stepped in ya compensating n'abafire hati nkaba Uganda abatine imihanda no bapfu tukuza kubahura kwabwa ubwa bakasesa bafire obunyamwambije ebaruka tendahuriye compensation nemwe ekikuru n'amashomera guware basikurini bakujya ati Paul information mbeno naureba bagira ngo kobehereye irorisize kwa tasyo girota noze mbeno wanu wasa kwemerera aha ukabayiha ukajuta government tekarga yuga kuyamba abo bantu abahikoho natural calamities tusere ntureba ebere nibabududa rivanya nyama yakaseso kuyabarikire inyishwe umutwara ibranche zitazumurukira atubona ko kuyambeje niyo compensation no bwakoma Paul campaign the information is campaign Paul abona de kwenda speed yangu Paul campaign you see imwekizibo no kugira ngo numwenda kandi kiri kuzaguma kibayitsere ebyamangumangu nibizaguma bibayitsere nicyo kizubu cyane kandi abanyayuganda bakabamanya bono babone benda ngo baterere speed deal nibyebi konka Uganda ihanga tuko kuba running ihanga ku running norabiro mitendera mingi mitendere eyinkutekateka ngo twena bari yaha ito akubasa kubantu twetegeza one ombinte bitsheme kubantu kora kugira ngo turunning information here yes ndiyo ni informing abo kwa ni ku informing kugira ngo yetegereze ngo hariho mukayamba period of course to supporting kurabiro office ya prime minister nka government ntuba supportinga loading ijoka seze ahandi of course bududa of course karamoja nabone baba supporting especially umbwire bwenjara musere mureba ebyo kuriya ijo butugira obwa covid-19 abanyayuganda bakasupporting bwa bahebwe byo kuriya mwe korabo takusima okay iwe nko FDC munywano wanje obere munonga moderator aho nimbata kumanya cyo kwenda banywano banje aba ni mango mu gwabo no kwiza kwa information zebishobobo ko yo bwiri so the information has been taken on a bias side no ati we yawe wahereza tu wabuza question yo bwebembeza isi ntwire ku kigamba kanga kenshi kigambe. The problem within Uganda is an anyendum. We normally think normally in abnormal situations. Ochitini sa President Mwami Museveni ineka kajingo kaya kuchira kugamba ngo kabo mutegeke myaka nkaga atiro mutegeke myaka nkaga. And indeed konka bintu kuba kujurira abajura for the sake no clapping abo bateka ibishaza mino bakihura bikure bikunurira bamangondo bona bamani bakirapinga basemererwa bati jonkaga Uganda tini mwewe mbezoni jo kubasabye ati nangu kagira iki yakwatamu ihangari kagira mempinduka because the transition people call for yobukura in fact ngoko wachigambiro you stated it very clear to me is what I also think opposition ni rubarema washashura amashanyarazi gakabura kwisha opposition ni Paulo owiya waburu kuto emotoka kagisigo munangaga akarara muhabo ahubwo nkutombi opposition ni nyesiga as an example akwa ni nyesigo takuzai umwana we yabura kora bizamu ahabwa school fees opposition no mukazi yamara kwitwezara namini yaza kuraguza hirwara akabura na kapanado. Opposition, just leaders, never shaping a struggle. And the crisis we are having in the leader is having a leader leading the country
emyaka nkaga watakureba because waza kuragira nka bayitse kukira gamba. You can't imagine nguturiyo mwihanga iryo mwebembeze ubwo ngo urama eminute ngamari omwebembeze uturiyo mwihanga akwemera akagira akagamba na ba juniors be bakatishongera turiya mubuzire kujye cyumwakora ubundi yaha nimbasindika nkakahuba and you are comfortable clapping hands with your takahuba and you see people clapping hands with your takahuba. Tukuza kwikiriza umushejo kwabisa abanyayuganda where the leadership crisis comes. Nyo nakubuza kibuzo tuyine kizubombo yembeze the answer can be yes or no. Kandi ibyo nabimanya ekizibombo yembeze kirimo okay kiri mu government honga wa Museveni ningano wanyine ikiri aha bwemberereho kiruhona information abwemberereho kiruhona information very good ate kiri wanyine ikiri ntubone kutokora ino ekizube kiri wanyine ikiri do we have a problem because Paul munakwinganyenda kukora tamone konka nashanga tuyine kizubu organization capacity then tingora tumutikuza mu cyo kimwe kitwa Museveni no mamushaka jya atstari nabasa kukema konka ne woyongere so my point konka yagira ati where is the abo konka yagira ati yakukema estani kore yakutema era niwe yakwera yakwereka ngozeyo namaze mabampa akagamizi niwe kwereka ngozeyo aho wawotiniro wotaganyo so by nature mujya ngo yiniro woyinoganyo amone obuzubu wera namabweza niki amone obuzubu mu opposition barayi current obuzubu burumu mu opposition nokwa ekitari mu government okay alternative kuri leaders bakuchanginga kuri leaders bakubugana hurira wiyayisima abadipi kuba abatwiri bone barungi owano kuyabugana no FDC ubone iki no buzibu but you wonder why because the biggest challenge it we know muyanga currently yes actually no one man rule okay so kwa kweza amayungu yatagambiri yatakoziri tine kirakurwe and Ugandans are suffering the more. So, thank you. Yes, gampe tengo position mu ihanga. Bueno, and if yes, opposition iri kushaki. Nyenda kubagambira icyo position yetengwa konka etariyeki. Position iri kwetengwa nege kwereza abantu mutsuko. Mbone n'umuntu aremerweka ashaba gwakira mu nderusi wano uri mu kutebekanisa abantu mugaga. Kandi binoza kwezi kuzarare kushaba se. So I'm looking at this. Really, which things amon yagamba w'ikigambo icyacyageza uko kwenda kunshemeza ngo kije cyane harayi. Mbone nyenda kureba which things Dr. Besidi. Natebekanisa FDC yatandikire yargira mutumagwe. Yaine that umbilical cord relationship ije yorera kugira ngo nobwo yakugwa FDC yago Dr. Besidi na shasha. I'm looking at this takatebekaniseka ari nirikanganaza wa umunupu unaza really natwara yo matsikochi iwe nozo tom counseling yo kutebekanisa abantu abari yo mushwero burigiremu. Now we are looking at ari naza kutebekanisa umwana wanjye ari naza kukabura umuntu kwara wari ya polisi ari naza kutebekanisa umuntu kwara mu mushwero wa burigiremu umuntu origiremu munju. Really, let us be fair and clear. Origiro munju bakweta bata izoba yo kuzagamba n'abafumbo kubahereza n'amatungo bakumuswe. That is not Paul abo bwire calls katuzereke Jonan omu negotiations kuna kuba for example tuenda gukora business abingi mwena muri abanya business abo mu binkureba twantuza kutandika business nshemeye kugira ngo nejana capital ya miliyoni 10 target yitu yeri ya miliyoni 20 umnywana wanje nyesiga ningogo oruko otamigirwe na wagira ati nyine miliyoni 10 konka in this case
ndiyo ninyebuza ekireta irabantu okutera engaro barga kureba Besigye atari president wa party atine cyaretsire in this case really abanyarwanda nyine namwe tushoborekerwa iyo maka kuletera zero mushanju munana mwenda zo maka muletera akijana timu ye zero mushanju munana mwenda zero mushanju bantu mwe mpate simwe mutera masi just three phone calls nzo hansi tamara zero mushanju munana mwenda cyenda na mukaga 55 imo muregesho menam zero mushanju munana mwenda nkaga ni 555 zero mushanju munana mwenda nkaga ni 5 5 na 2 5 na 5 zero mushanju munana mwenda nkaga ni 5 5 na 2 5 na 5 producer ko atunye phone call you let me know to amasimo kai mibirisha to then to we come to the conclusion so Paul ni mpendera just akamuheru just Paul information is submission culturally kuba atkoshwera mu kazi mbi abana bakweshongora keshongora ngweje ngaronje mwene Besigye izirenga ronsha nazo mu runubu haza abantu nabo baterenga rongo yebare kwije ngaronje Jona no suro tumutwire mutinde kintu cyakweto kwegita kanu numtekateka bob wairi okay hello wanje Sky TV hello Sky TV oha Murumani Jonani Owira Kariyabanyigirwe kandi umugambere wa RCC yo kungwari kusire ya Uganda aho kubarukuzi barukuzi kandi barukuzi abo yari n'abandi tukareba kasesisho muri yasimya kasha kunenga hii ibintu byumbe ukazumva ukaranga abamwe batakwitenda lakini ndazi abantu barukuzi ukagaruka katekaho ejenshore nziraba where government is musime jonali bakweto baseba amazina ga yani David Kuruga David Kuruga Buremba okay kare aha David Kuruga Buremba yeba regionani kandi RCC abande mishore bamigire naga mashomeraga kwenda futera abantu that is David Kuruga Buremba twirendije simu Sky TV hello so Jonan hadi tarikira ngije simu yani kusima now mtwiri mtindo kwegita hello Sky TV hello Njira iraka sebo hello now kwati rumwa Paulo yes noha nubanye tama ko Duncan na peru munduki yes Duncan Reka ko hurikiziwe gamba ati program yanyu ngume ivukize kandi ngireba Sky TV Yego yoni ngira hello yes Sky TV watere simu please iwe cyeneza volume ya TV kandi uyo ugambe nsa kwanta kurareka ko hurikiza yes hello wanje Steven yes Steven nayo program watere Steven natera isingiro yes ugwara sisi nane nakumbuza na jam government kuzile n'amazina imwe tukoreba imwe takaribi yoni mvuga boda ino mwana uva kumwiba hitikiba kaza kamera bacishwe na polisi kamushaje sente kintu buzizo kamera yambaye okay ozayo kuza kushikana mu ndago basa kugeraho kurezeraho na ruru y'urutaro bende sente kati zubwira kuyamba abanyarwanda ninga sikija kuyamba okay yeah Steven sorry okay kare maybe one phone call yes hello wateta ndije amazina gawe nayi watera
amazina naterera kugereza mana katuje Vincent kurgo mu kidoba mabanga maturo seru Vincent Rukungiri Vincent Rukungiri go mu banki ya mabanga ma okay kare nimbuza ubwo mushobo wagira ngo ngushyira batakire kubanaza mukorwa ilupo kandi ndeba iyo cyo tunatimana wabo shonga bagira ngo basakara mu bukoro n'ibintu by'ama yose wano basakara muri amakazawe agasakure makonkora muri akabanje Tuno samu kugira ngo umwe wese yabashe abraba n'abana be ekira shobora no bakora kugira ngo yaba tarho wabo batukubana baza okay eso mwenu mungu ndubasima na kurandika tujavite obagar kunji okay kare bare no producer baraga masumu ndaza kutumara reno tuyiha concluding remarks but Jonan na kwiro mucago go kutugambira kumara numurebo munda abashira kuba kwija mu bareba barabya marisho dingano jamwe mutima tekushana tubarabya marisho tubetegereza echo kushaka kuremesa umuntu kwetegereza wakwana no kweyetegereza no kushanga abasaba bari mu cyome bakigiro bahita katiciro go kashuti yabo musi akatera abandi akabaco mugongo uncho kurebera hati o kimisara sisi atakuchumanya ngati mabwa kujura abo mukoro takuzayi obremezi engute chweche mwana wakurichaze aho eshani ja bona bamugwa konka katichi babo muzamuna astero bene tumusire no bataka waza kuzangoma basa kuzangoma dokta usually na korana nansi naso wasijire kini chakuyonje uyu atagire kureba ku monitoringa babume hata wao hendo chweche ubwo dokta kuna kumiriba umutagena atera chiko uri una atera chiko akuna ningenda kumuhabura oyerinde okutera umuntu ntoni uceza kujota nakwa ego gukora nibyo marira kutusasa tukatenga dore kutemera mugongo doto mwaneba abanyarwanda n'ukundeje kukura kamera za polisi nibaziguza sente oyo doto tukahirwa ku opposition government twara nawe tukahirwa bona ba government twara nabo instead of observing as errors as kureta abo aba opposition baza you were instead motion kugira ngo no baftinga batumukwa umuntu bamuguza kamera information mushonga nyinji ndikwenda ezikunde mesa kwagera movement no koze mushangwe tari yanje ntaroye nicho kurebera RCC ya kugamba na muyombera ayo nagwa sichwe kiri nagwa ni chichwe kiri information proof information mugisha agambiro mbani it is part of indiscipline jana time yanje I listen to you ni woyine kuri kashikora abantu habisa abanya Uganda bari no batereba ninga baturikiza kamera ninyesha shuze sente ninga nganda polisi bashaka ari wamize bra kuzoba abo komera kisara kukuraba kuzangoma information okay ningira ngo umutezi wese mu kubanza bamweta Jonani ndijo mama mweta Duncan yargo mututsi ndijo ya Steven kurwa isinjiro kandi bisho ampamozi ba raising so finally just one more word then we conclude the show amonu wano hendera mu cyasho yerizo wabana munonga moderator. Actually, mine is a call to Ugandans. Me, I don't care. You have a kurangu biriji. Sagara yo. Iwanu rengu biriji gumoyo. Gumanabo. Waba kurangu tibiriji. Baba iwijati zo mucyo rwanisa kurangu yangari yaterera. Ako Uganda kibunire. So finally, it was called the Pearl of Africa. Even up to now. Hata ni muri gita kana hata muke gita una middle class income ejoro za kutsira irino the part of Africa yeti na masomero kaguwa reba screen eti na marwaro nkarufarire tine specialist be mugongo as the second largest referral region second largest murago ukizamura gukamanguwaza yo okurwa no butargayo chances zo butargayo ni nyingi sure that word part should and my last question of amoni planning kumara mu position wiro kungana ki
na nirizo nabasa kwinda banywana bitu bari mu kishaka bakabine cyeshongoro cyabo cya combatants and comrades. Actually the last word of the chorus was I will fight until Uganda is free. So nanimpenda kusibura nantagambira ari aba bantu babiri abo natakumanya twikirizane manager Aaron manager wa Mwisako na timu yona ya Mwisako. I'm really impressed kuja mfuno bwire no mabako barasente bino bwire buke yafuno bwire akazativa akakureba akakurikiriza nabakwine mu wesije. So I'm proud, I'm a product of Mwiza and Mwisako na chairman wanje Rushambuza nabandi bona ababa urikiriza mwe bare kumpo muhimbo wo guma kwiza ngazo mshoje mwe bare munonga you last word yesega bare munonga inda kushabonye Uganda bakutireba n'abaturikiza ninda dete season ya karuru stera karuka history yo utakagire mu ntebe yo kushaba okozira iki kitira amatsuko tuno twayemera tigire ngo ati ubwo kikoze utakagire mu ntebe kubera twagikwereza no basa kongera yo munonga ecyamuhe munonga twitwerinde umuntu kwebemera kutwara yatakazaga bari munonga Jonah ngenda kwenda nukusima ibo watumoderating nabnatayana kandi kucara munonga n'abatura ba messages twahura cyamwe nisanga bari kwenyuma batutira hamisho n'igeno cyo kwembeka ihanga ryitu wagamba message na uragamba mwafanda yapo mabati twaturiye mu radio mwe yatujati ito cyatuhangu cyaturetire kuhangura ugafanda yapo mabati presidential advisor tukavoidinga proudness atkane cyo kireta mwe bituri opposition kukanya no proudness y'abatwerembiri excitement atwaiza ku observinga excitement ntuja kutebeka niyo bintu binje bano namwe nyenda kushaka kusasirwa abari kutureba ahabwa okitimsara sisi utwina nore simuzona zanzigira ngo we yagwisaka konka mu musasi nyina mara patise ba mutuma bajya kugenda nyabura embera no girebo nabo nabire umushobiri mushwata kuza wabo noje mu barije konka ni nyina mara ba mutuma ngwagana reka ajeni akaye ni muhabura ngo doji bajiro mu office bahabura abantu batahira abantu bare kubasasa babene yo bagamba konka bagumana batuma ubwo byanagamba manya yanagamba atubariyo mu myaka yo mwabaza aba bari mu myaka shaturambana kigambiro wawe wari yo mkinana na mwenda atakira takira muri leta mutabano wanjye no nkinde ubwo bwana ubwo aba bo mwabaza yabo bakutuma tiye myaka yawe uronde kusasiya utwebende actually ndagambanye ngo every generation ebat mara sisi bikere ni ebat mawaruga so mara sisi resko yabare munonga Paul na ba panelist bagenzi banje mwena abakikugu mwazi imwe abantu aba baturikiza radio 5 na Sky TV nienda kubebaza munonga Paul. Yes, ndiyo nimpendera show ninyenda kumanyisa abanya-Uganda mwena bari kutureye kandi abaturikiza ngo egi niyo government yonka ehero muntu obusingi kukora kugira entasiyo muka yawe nambwe ni 39% ege bagumere nibagambaho yes namazima abahari w'abanya-Uganda 39% ey'abanya-Uganda ababiri bakirukuri konka government ebembero w'kitinisa president Yoweri Museveni eretsereho entekateka z'emiringo mingi ninga programs ezinkutekateka ngu twarga kukozesagi you see niyandagarukamu omusheje wanagamba kya kamera mwene yokunkubanda RDC weijo mu office nkakushaba ekituga the government tiya kushaba ekituga yar Steven weija kuronda okwijo mu kamera kuronde piki yawe abagibe yagema nyowo kumaninga kamera nkakushaba sente nimba nakikora nka individual konka notazi government kwakikora mukozira katugende mpora you see niya nangu tuyikerezane
ndiyo nimpendera mbwena nishaba ngo kombe kihanga twaba bariyo ma office bonga no kwitweni no kwanje iwo yo mu opposition omu FDC owanupu umuhingi orukora business a street oba ya makanisi ngo murumbarra ne yitweni. It is our responsibility. Shaneki nkwendera nacyo nishaba ngo ito twena abanya-Uganda tuhagire program za government, especially program latest a partial development model. Ahabukuba burumuruka kuba abantu baguhereza government omu history ya Uganda tariho government eraretsere program ekwebwa burumuruka kwebwa miliyoni igana. History ya Uganda kanini ekinkumanyisa mani mu history Uganda mujine ho hafu 50+. It's okay abu kugira ngo abanya-Uganda actually our projection is not 50, is beyond 100, because as long as twatikine abanya-Uganda kandi batwikirizamu tukine ndagano nabo ntutegwa kube abo kwani barebe eyitwa batwara nibahareba konkechero nyanto kuzayo abo mizgo kushazira na waba mujikwasire myaka 10 wanto kuzayo kwa mizgo kushazira programa simwaga mu perspective muri programs bene simwe to today mu gisevi bibyo tegenesu ya Sky TV so bagira mu interest mu kutensa use that line nabaja mu 0 nkaga 5 save to abantu bajya mutugura amasumu oterede na bekitizo cyawe and tujira kwa tero WhatsApp platform again nayo mu biro mutaka message kanyu enyuma ya kamera ari mu Michael mwe bari mu control room byone mwakora byano bisomo ko rugo kitinsa na shoye gikitinsa indeed ahandi imwa bari mu kaganya bafutire mpaka jaheze mwe bari mnonga audience ite ya radio 5 mwe bari mnonga erizo na ino mami amoni omu FDC rukurwe arena nyine arasa nabasabwa nanda kwindika gambera ambe arasisi adeno mami jonani rakari abanyigirwe and also nyesega panelist witwa nabo kimwe bari mnonga Rumiz wine mujinywe kandi murare n'obusingi. Good night. Ebiti biteekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu. Irakari abantu.